kwiragwo wathe ti kwiremwo na kurwara muno ti kuo gukua. Uge uria Simon Wahome wa miaka 37 ururumukaga meciria-ini make aririkana maria anahitukira kiugo kugia na wathe. Wahome arutaga wira githii-ini kia bao mwena wa Ndunduri, kuria wira wake wari kuvokera migogo rori-ini, no tondu mutino uthatagia ndigiriri akigwirwo ni mugogo uria wamuveverire munyiginyigi wa mugongo. Siku moja nikaenda kurudi ni kuwekelea miti kwa rori. Ile kugengana na kuwekelea miti wenye tulikuwa tunawapokea nao hizo logs, kaniangushia na kuniangushia ile miti, mimi nikavunjika mgongo. Agatariria thauti iria aiguire mahindi make makiunikaga, thauti iria ituraga irurumukaga meciria-ini make nginya umuthi, na hau kioneki gia kurugamia mucii wao gigithinikana, kuona nowe waroretwo iguru ari mwana wa kihinga nda hari anake atano, amwe ciangi ni maingiriire unyui wa njohi na gikiro kinene. Fikila na kwa mawazo yangu sikuwa nimekubali kabisa kuwa eti sitasimama, na ile hali ikawa ni changamoto kwa maisha yangu. Thutha wa gukoma thibitari nene ya Naikuru na kuona ndararigitwo, niguo erirwo ati no atangikiirwo thibitari-ini ya arwaru a munyiginyigi mwena wa Nairobi, undu uria wari na nditi nene muturire-ini wake, kuona una arata ni mamutirikire o gwata mutumia wake uria aikarite nake miaka 2 na akimutigira mwana wa ciumia 2. Bibi aliona nimerudi na wheelchair. Kuna hako kamsemo amesikia kakinenwa, huyu kijana hatawahi tembea tena, hata isimama, hata keti, hata kuwa akiambamba nyoka na tumbo. Katoroka. Aliniachia katoto kalikuwa na wiki 2 hapo. Uturo wa Wahome ukigagaya una makiria kuona kurutukaga nyumba atari mumuteithia, na hau akigia ironda cia ndira iria citaiguaga ndawa otiga oke na cukari amu ni ciathegete igunyu. So hizo vidonda zikaanza nipatia changamoto, na venye zilienda kuwa kubwa, kwenda hospitali nikaambiwa usijaribu sana tu, usilale na hii pande yenye imepata vinonda, so nilikuwa nalala na tumbo ama na mgongo. So kwa bahati mbaya nikapata kinonda ya sacral. Ni hakinyire handu Wahome agiciria ni akuite ciega ciake cia mwiri kumana na ngi iria cia mumbagirira, indi nyina mumuciari ndaigana kumutiganiria amu ruo rwa mwana rumenyagwo ni muciari. Hospitali more than 7 times, na nikafanywa more than 21 operations. Za skin grafting na rotation frap, na haku give up hata siku ya leo. Kiriro kia Wahome gigikinyira mubunge wa Bahati Kimani Ngũnjiri na Christina Pratt mutumia wa wendi mwega. Christina akihotora kurugama na marihi ma urigiti wa Wahome guku akiingira thieta na guthinjwo maita 21, kuria arutirwo nyama imwe cia mwiri niguo guthinga ironda iria ciaturaga ciretwo ni igunyu. Christina alikuja akaongea na Daktari Simeon na watu wengine, akalipa bill yenye ilikuwa saa hiyo ilikuwa 1.9 million, na alipolipa hiyo bill akatafuta gari za kunipeleka nyumbani, na sikesahau Kimani Julia alinipeleka, nikampigia nikamwambia Mam Christina amelipa, na kutoka siku hiyo aliniambia nimuitaga mam. Na tondu gutire yuraga na ndikie, Wahome ni acokire guthomera information technology kana IT thukuru-ini wa Sabibu Special College mwena wa Ruiru, na akihingura wira munene wa Cyber Cafe mwena wa Ndunduri, na hau muka uria wa mutirikite na kumutigira mwana wa ciumia 2 akienda kumucokerera, no Wahome akiuga korotho wa mbiri wa mundu ni uria ukuaga nake mathina-ini no tiriria wagia na indo. Wachana wengi wanaonaga kwanza hii gari yangu huwa ina tano wanawake, venye naweza tano mwanamke gari tu wakiona tu na tano. Ni lazima upigane vita kali sana ili upate huyo msichana wa kukubali.
wakeigua kamuhua ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa no Wambui Mwangi wa Wokabi.